Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibos kamay hasor shalong bayat lingba ka kendai lat bat mot pran kilayo lat biang ban kamay na du ka sisa jan hadien ba ka deputy commissioner jo ka East Khasi Hills ha ka si tho dieng kala penmi ya ka hukum ban sya biang ban kamay kumba julong hadien balakhang manyat kamay na du ka arpoi terek uno pra arajar arpu ar habaya krem kinong kamay kilaya thu ba kimpat sngo thu ya ka kamay namar ka dede si ka sngi ba kidang sedang manyat biang na kini ki jaka layu iru bagi bossa bayat yang ba ka khendai lat shamot pran kidang khamduna ban mi kamai laban kedo hang ni ba unomi khmat kamau lai ba bright star well mar benyang ha ka arpo arterik ha ba shimmenta ha ka kenta kali jingkali ulara e gani kamat khang yat bos ka sarkar namot pran namaru ong ba ka don jingkta ka ba kraw ki pat ba baduk kham tam e jo kamau lai constituency ba juparan kam da ka bos ha ka lek kawan jongki namar ka jingkham duna ka dor bai kali So cũng nộp. Kakak non tu lah. Nara perwan em tuwe tu lah kamu. Mana ba? Enggak aro. Cepat. Salah. Kita aro. Kau kama itu lihat semua itu. Dan apa? Kan malah. Beri kam. Baru nak apa sih? Kamai sana. Apa ada istri dari itu? Kita masak kamai lawannya bos dia. Orang pesni. Orang pelantas nih. Semua saya pernah sabar kan. Dan kamai nih. Hah? Dan kamai nih. Dan kamar dari berapa bos lah kita. Mai jumpi. Berapa meter mengesong ini kopi. Semua belah. Kan nih. Dia mulai. Ada mana tu? Ada lagi. Petai lah muka kan. Pada tip paham. Biang kan kena video kan long kemai pas. Itu kan tu. Kamu kayo kan. Kadna di badang sedang try. Siapa Siapa dia nak try? Yang mana betul? Betul. Boleh tak? Bukan apa? Bukan. Malai. Malai mana ba? Try kan mau ni. Mereka jual. Soalnya kita akan rekam try ya. Pelat yang apa? Akan rekam lah pelat. Bari yang nang patara. Siap kebuah beta pelat kan. Karena telim tak hibas lah ya. Pelat berah eh. Pelat berah. Dekat ika. Dalam kita yuk pelat sini gitu kan. Buat ada khangnya ke bos. Khang tadi nak lagi baru kacau ni. Terus kita bukan ke bos ni habis jai apa yang terjadi habis jai syak.
Kuat lanjut dengan pelat nih weh. Kita tengok kita berharap